Bienvenidos sean al programa Salid Pueblo Mío. Disfruta de tu programa favorito. Con el auspicio de Levi Company Technology y la radio Tercer Exo, presentamos Jesucristo tatituste, según Apocalipsis 18:4 o carjamaste, akam sasao artaniptam. Markaha, misunhapham, hanhupanakchik huchloraphamti. Aski alwaki panaya, munata hilanaka, munata kuyakanaka, yosan monasiñaptoque, maiko timpiwa humanakan hilatama hermano Lino, aka sábado villita cantatina, utana kamkam portantan, aka radio Tercer Éxodo hauxatoque. Con jacosesiñas comaja, humanakampi ikisiñaja. Diosan arunakapao siempre apantan taque kitinakatej suyapjtaka programa Aymara lajratoque. Aymara parlt asiri hilanaka kuyakanaka humanakatakiwo aka programa huakistat. Kaujakamay diosak permitchistani ukkakama. Niawakaja makau kamaranaka humanakaroh palhait anipxma. Diosan arunakap. Kaukere arunaktech diosak akatimpun. Ma machak binoruintat. Ma suma halkiro maruintat. Choristo. Diosak apani. Kitani taptok. Uka arunakwa humanakaroh. Yati anipx maka radiot. Ukamaha Dios bendispan. Arum tataptawa. Señor Jesucristo nosotiparo, taque lugaranakan kaukachakanakan aymar para sirinakaj uthapta, humanakaroa mayampisa arum taniwayapxmaj. Kriintinaka ukamaraki han kriintinak taquenir. Isa. Diosan arunakapaja sinti sumaponiwa almasana mankapa. Almasar chamanchiri, almasar istapiri. Ukatpi Señor Jesucristo sawayej, aniuhakej solamente antambikak kaniti, anukaste taque Diosan lakapat arunakaj miskij ukampiu hakarakini. Gloria a Dios. Ukat Diosan lakapat mister arunakawa humanakatakej apantan sa pasawado biliktakantatinak. Kamaja arumtatanwa diferentes lugar anacaro, campo chicanacaro más que todo acá, Ciudad de La Paz, provincias, ucachacanacay Hualja, hilanacaj ischukchistoj, ¿no? Upanacaro arum taractanja, hilatas de Andamarca, takpacha familia Quispe, humanacaja arum tataptawa. Pastor Benedicto Quispe, humas arum tatarakitawa, saranta yaskakim, Diosan iglesia pa uka Andamarca lugaran, ukamarakiwa patarane lugaras arum taraktan provincia Ingabe, Pastor Kaukire hilatatej Severo Quispe, upaj erpjaros kraki. Takpacha hilas kuyakas patarane lugarana que tiene gatej siempre, istapjtaja que radio Tercer Éxodo, humanakasa arum tatap haraktao. Saranta sipkakim diosar servisa. Hisa. Diosaja taque lugarankiwa. Ukamarakiwa arum taraktanja. Ilatas kuyakas kaya comunidad Masucruz.
Ukalugaranakanwa, familia Poma, esa, familia Nina, upanakaja, ischukipje, acá Radio Tercer Éxodo, Dios upanakaroh bendispan. Ukamarakiwa, achica lugararoj, arum taraktanwa, Pastor Octavio, Hilata Octavio, Kamisak Hila, umaxaranta yaskakim, Diosana, Iglesia Panera Kataro. Manakas arum tatap haraktawa, acá alwatanja. Ukamaja, Diosatay mait siwañani, ukatwa Diosaroj, makochumpi país araquiñan acá Radio Pacha. Pero antes, oración toquimuntan, alajpach Diosauquiro, makataña. Maja, mait siwañani, Diosampe mauk momento para el siwañani. Señor Jesucristo, akalwatanwa, graciam toque, maikutim katasta ka Radio Tercer Éxodo Kana, humanarunakama lit añataki, yati añataki, parlt añataki, taki kitinagatej, siempre suyapja ka programa, taki kitinagateja, istapjarakini, hupanakaro. Señor Jesucristo, yanaptitay nayaro, humayalakaj usam, amuyox usam enteramente, humapais pa Dios, yati amarunakama, nanakaj ma instrumento kipto, humatawa hakiri aroj, humatawa awatiripaj, humatawa kispirij, Wilamao suficiente, Wilaman kiuhacañaj, Dios pagaratam kolyan sumaoki. Bendist am taque que tiene gatechni acauran istjapje, diferentes lugaranacan, camponacana, provincia nacana, hachamarcana, hiscamarcana, cao cachacana canteja, aymarat para el tasir wana kamajotji, taquejo panacaro bendisma. Machakal manakas tal vez istapjarakchi, hupanakaros, hukampe hanantam chimanakapa, hanir tardi kipana hupanakaj, humaro, y yaos hapjanyamataki. Gracias, Señor Jesucristo, akalwatan hukamawa, mait asiwaisma, acá radio nekatas casina. Ukamaste, gloria honra chortamay sutimaro, ukamsasaw mait asma, Jesucristo Santo Sutimaro, ukamapan. Dios bendispan ukamaja, ukaroste makochumpiu yupais tarakiñani, acá Radio Pacha, alajpacha Dios aukisar. Ukamaja kajaya, masuma yupay llave. A ver, hilata operador, maj usktawaymay ukamakocho, ukampe Dios aukiroj yupais tawañani. Dios bendiga.
Gloria a Dios. Kun jakosisiñasa, ukama alajpach Dios aukiro, yupay chaña. Kisa. Cámara nakan, tabernáculo del Señor Jesucristo. Caucanteja Altopata, Suna Villa Huayna Potosí o Caujana, alajpach Dios aukiro, yupay chatana. Hayamara nakao pasje. Hayuka kuchunakao apasingaraktan. Uka kuchunakampi yosaro aka radio pacha yupaist añataki. Bendición apan ukamaj. Uka kuchunakaj. Yati istoa. Uka kuchunakaj ma mensajerakiwa. Uka kuchtabejsiwa. Santo Espíritu, lléname vida. Hisa. Chitis, Kolyana Hayoh. O Kolyana Hayompi, Poktita. Hayukamao. Yosaroh. Koshtata. Kolyana Hayoh Haniwia Kakite. Kolyana Hayoh Paspa, Señor Jesucristo. Paspa, Señor Jesucristo. Kolyana Hayoh. Ukamaha creyente nakaj muna puntanwa Diosaj Kolyana Hayompe Poktañapa Hiwasanakar. Ukato Kikiwa Hiwasaj Diosaroj Sirviñane, Diosaroj Arcañane, Kun Hamatej Diosaroj Agradki Ukama. Hanitej Kolyana Hayoh Otkasp. Hiwasanakan Chimanakasanja. Haniwa agradisnat Diosaroj. Ukat Diosaja. Orakin kan aka orakin kataskan ka tiempo nakanja. Apostolo nakaroj. Aka orakit partjasin upaj hiwata taktawayje ukat. Positun ka oruna kampio sarna kaskatain o kamseo kilkatanakaj. Ukata pichkatun ka orurua Diosaja. Kolyana Hayo. Warhatani patak patun ka creyente na karo. Según Hechos capítulos 2, enteramente ukanwa para el chisto. Patak patun kan creyente na karo. Ukap patak patun kan taipinja. Ukan kapjanwa apostolo naka, alek creyente naka, ukan kapjarakinwa kulyaka naka, aun María upa ukan ganja. Upa hakutan uka patak patunkan taipina. Diosaj sawaya teinao, humanakaj suit abham, aposento alto, Jerusalén, hasta que kolyan chamampe, Espíritu Santo Kolyana Hayompe, istapita hapjata, poktata hapjata, bautizata hapjata, ukakam. Ikunapachate Kolyana Hayom bautizata hapjata ha. Ukapachawa humanakaj nayat district hapjetat. Kitipinits nayaj. Humanakaj hapjata ma verdadero testigo. Sasawa Diosaj. Haitawayan. Ukatawa Diosaj uka promesa pok. Diosaj arsoj pokaponimu. Gloria al Señor. Aniu cualquiera kamakit Diosaj. Upaj arsoja pokaponimu. Ukatao Evangelio de Mateo kan jase. Alaj pachas akapachas pasawayaniwa aruna kajaja haniu paskanit. His. Diosaj kamak bendispan uka kochoro. Kolyana Hayo. Hutma. Chuy majaro poktita. Ukwachak pachas creyente nakaja. Maiñas. Kun jamaquitas jumajila kulyaka. Kolyana Hayoh. Akaskite nakaskite. Chuy mamanja. Uka Kolyana Hayoh. Arrua. Uka arroste Diosawa. Uka Kolyana Hayos Diosarakiwa. Gloria al Señor. Uka maja. Diosay bendispan. Uka yupay chave kochoro. Ichaste
Yosana runa kaparaki lita suañani akal watan. Akamsa sausi ma cauca versículos lita wañani Evangelio de Mateo capítulo 13 versículos 47 ukat naira kataro castellan aronja akamsa sauqilqat. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red. Gloria a Dios. El reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Amén, amén. Verso 48. Una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen los buenos en cestas y lo malo echan fuera. Así será. Al fin del siglo saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dios bendizpan ukasuma mosca aronacaparo. Monat hila, monat kuliaka, monat amigo, que tiene cateja, istasipta kaorasana, montanwa, humanacampi parltasiña, acá diosana suma hakañ aronacapata. Lupi wayañani parltasi wañaniwa kana toqueta, kana aymara chaje, kana castellano sataba red esa kunata kisuka kanaj uka kanaja challwa katuña takiu. De repente Kotatiana hakiri hilanaka kuyakanaka istasipksta humanaka somsom intapjtaj ukakana castellano hasta red aymar la franstanwa kana esa chaywa katore hilanak kuyakanaka othiwa Kotatiana hakasiri hilanaka kuyakanak upanaka sumo intapje yatipje. Además, diosana nairiri arkiri nakapaj Dios toquet haosata upanakaja challwa katorina katainau. Diosaja akahora kenkano kaj Ministerio pqaltaña takiqa upaqnayraqataq taqtasi taynawa tunka payani chachanak tunka payani hilatanak. Gloria al Señor. Kun hawkaq nos parcañasa Diosa hanchir tuktat akahora qin uñistaway hupaj uma bautizasiway Jordán hawirana ukatzti hupaja qollana haytoqe irpjaro tawa wasara toqero yantata ñataki ñanqa supayampi
Uka wasaranwa Diosaja, positunka urumpi, positunka arumampi, ayunarakin. Ayukamao kayaqtata, Evangelio de Mateo, capítulo 4, kanja. Kunapachatej wasaran Diosaj. Orana, ayunana, ukao supayaja, Diosaroj tingoyañ munan. Aynash tayañ munan. Chusars tayañ munan. ¿Ve? Ucampes Diosaj. Taqech aman Diosawa. Diosaj. Paspa. Hakir arunakapampiwa. Atip Hawaii. Diosaj siwa. Qilqatawa. Qilqatawa. ¿No? Paxiu. Escrito está. Kun haukaj cosisiñas. Sopayaj yatira kiwa. Santa Biblia somoint sopayaj. Tal vez humatsipan su campe. De tapa a tapa. Sopayaja. Haniu cualquiera quite. Sopayaj ma intelectual chachawa. Chacham sasiwa. Sopayaja ma teólogo chacham sasiwa. Sopayaja takpach Santa Biblia yate. Esa. Ucampesa. Sopayaja ni uka bibliarjam Diosan aroparjam sojetaskit. Anuka jopaj yativa. Takikonsa. Langtay ñataki. Hakero. Aún paspa Diosar. Chosar stay ñataki. Pero Diosaj. Hakera rokasin. Dios hanchirtuk tata. Yativa uintiwa. Supayaro. Intention anacapa. Y Diosaja humildemente. Arropampiwa. Arror waitapita, arroro saitata, sopayaroj, saikate, hasta que atipje. Gloria a Dios. Y con apayatejo paj sopayar atiptawaijeja, a Biblia siwa Angela nakao sarakanina, ukat diosaroj. O uksat aksat muyun tapjana, diosaroj ya está. Altoros aptkaspa hayukam. Dios agias atiptriwa. Saraktanje. Ukatopaj. Yasta kalte. Ministerio pa orakan. Alakpach kapaj reino aronakat palanyataki. Biñay hakañ aronakat palanyataki. Hisa. Ukataki pi diosaj. Hekatej ajliej. Tunka payani chachanak. Y mayor parte ukatunka payanitja chayo wakatorinakano. Kititej botenak apnakanyatki. Uka chayo wakatonyata kana apnakanyatki. Uka chachanaka apjano. Simón. Sutipaj cambiataje Pedro. Jacobo. Juan. Hukampinak. Hupanakan profesional nakapaja. Chayo wakatoña. Pescadores. ¿Ve? Dios ajukatsi hupanakaroj. Arkapjeta. Humanakaj chayo wakatorina kapstajay perichajnayaja. Haqi katur tukuyap jamaj. Gloria al Señor. Entonces acá chachanakaja. Ointapjeu. Kunas kanaj. Kun ham apnakañas uka kanaj. Kunataki sirve uka kanaj. ¿Ve? Entonces acá qilqataj.
acá San Mateo capítulo 13, versículos 47, leitantja, ukaj ma uintasibiu. Diosak siwakan, Diosan kapaj renupaja, uintasiu siwa ma kanaro. Ma kanaro uintasi Diosan kapaj renupaj. Kaukir kanatej challwa katuñatak kotaro usktataki. Y kunapachatej kanaj kotar usktataj umaru uskuntataj hach'awirachi hisk'awirachi. Kunata quizá challwa katjañataki. Uka kanaja kunayman challwanakwa umankiri challwanakwa kati. Haniu challwakama katkit hanukaj katjarakiwa. Uka umankisa uka kusikusinak. Katjarakiwa huqollonak. Huqollonakaj umangarak chijay. Katjiwa hampatunak. Uka kanaj katuntarakiwa k'ayranak. Ukam diferente umankir laq'unakaw kati. Yuka kanaj katjarakiwa hach'pacha challwa, tantiyo challwa, hishk'pacha challwanak. Ukkatjej ukatakiwa kanaj. Ichaqa kan Diosaq siwa Diosan qapaj renupaj uka qanar uintataw. Kun hamatej uka kanaj lamar qotaros uhanuka hacha qotaros usktataja. Entonces uka kanaj katjiwa kunayman kasta umanki uka laq'unak. Uka taypin challu katji challwa taypin kunayman laq'unak. Ukat uka qana challwa katurej qan apsuja. Uka qota thiaru warawach warnuq. Entonces warnuq asinja akan jasiwa Dios narunakapaj. Recogen lo bueno en cestas, lo malo echan fuera. Gloria a Dios. Challwa katorej kota thiar apsunesin hayasta warnoque kanat. Ukat challwa katorej challwanakwa pallart'asi. Ukatsti wayaquparo uhanukaj ma bañador sañani. Ukarua challoj ajlinte. Y kaukirinakatej huqollochi, k'ayrachi, kusikusichi, hamp'atunakachi, o taqiwkanakaj villinuku. Es villinuku. Solamente challwaku kaw challwakatorej palso ukatste uka bañaduraparo uhanuka uka wayaqaparo uka challwanaka uchante challwanaka yasta manqasitaña pataki y kawkirinakatej k'ayran hamp'atun kusikusinakan huq'ollonakan uyaqakasta umalaq'unaka ukanakaja aparpayataw. Hay ukar uintataniw siwa tukuy urunakanaj, tukuy timponj, uksewakanaj versículo 49. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles. ¿Qué tiene acá para sacar ángel nakaj? Ángel nakaj mensajero nakaw. Dios toquet kitat mensajero nak. Según Biblia Apocalipsis libron otjiwa
paqalqo angelanak. 7 ángeles. Uka angelanakaste Diosan arunakapa arsuri. Diosan arunakapa yatiri. Dios toquet chitanit. Oh, gloria a Dios. Ichaj, uka angelanakawa, acá naxiwa tukuitimponj, partjani. Aski que chalvaku kanaksti, wale sumalugararoa, ukaj imatani, mankasiñataki. Hanwaliki ukanakste yasta hakor payata, libir payata, ukatste nina ornurjama, wilinta taniwa kat ninampi nakanta yatañataki. Ukanwa la kachakat orosiñani. Kun hauka asjar kayas. Munata radio chukiri, munata hila, munata kuyak. Paltasistanwa la red kana ukatoket. Isa. Hanchin hukapi kana red. Pero espiritualmente acá evangelio. Acá Diosan arupawa kanam sasej. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Acá evangelio. Acá aro. Acá mensaje. Ukao kanam pesasej. Diosan arupaj. Sapa timpun, sapa edadanwa parlasi. Diosaj angela nakaniu, mensajero nakaniu, uka mensajero nakaro, diosaj churi arunakapa, ukat uka angela nakao lokte, iglesiaro, creyente nakaro. Gloria a Dios. Ukata kipi uka pakalko angela nakaj. Libro de Apocalipsis, capítulos 1, capítulos 2, capítulos 3, ukanakan Ataraquisa. Paqalqo angelanak. Maisat xarakio paqalqo warawaranak. Gloria a Dios. Con jaucaj cosesiñas. Diosan hotjatain. Ukapaqalqo angelanakap. Ani ukajalaq pachanquera angelanakakit hanukaj akaoraqin. Kisa. Ma chacha. Dios toquet ajlit. Kun jamateja. Diosan jotjan. Tunka payan chachanak kaltañataki. Upam chik trabajiñataki. Ukaj sata castellano 12 apóstoles. Tunka payan Diosan arkirinakap apóstoles. Uksañmonej Diosar arkirinak. Upanakaja maisatja espiritualmente angelanakam saserakino. Porque upanakap janwa Diosan aronakapa apirinakaj. Diosaja ukamba para el chisto Evangelio de Mateo capítulo 10 ucan. Entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad. ¿Ve? Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás,
Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre, Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, que también le entregó. Gloria a Dios. Versículo 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, en la ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Gloria a Dios. Humao siguiente versículo naklit askat. Ukakamlit ani. Dios aja usaponiwa chachanak. Dios aja usiwa hake. Ministerion trabajinya pataki. Aruna kapa yateaña pataki. Gespiasin arunaka yateaña pataki. Dios ochore autoridad. Ukachachanakar. Ukachachanakaj maesat Ángela Nakamsa Serakiwa. Gloria a Dios. Ukat ma pastoraj. Iglesia Panj. Ma ángel mensajero ukarakiwa. ¿Por qué? Porque uka pastoraj prediqueo parlewa iglesiaro diosana runakapa. Acá tunga payan chachanakaja uxarro axaroa panini sarapjana porque diosajo kam quitarpay. Sarapjam yatianipjam acá glorioso evangelio. Supayanak ali subjam. Gloria a Dios. Osotanak kolyapjam. Gloria al Señor. Uka autoridad Dios achorej. ¿Ve? Hisa, Dios aj. Hakem piponio trabaje. Dios aj os ha ponido como instrumento. Hakena caro, chachana caro. Gloria a Dios. Kun haukaj cosesiñas. Kunapachatej Dios aj acá. Tunka payan chachanak taktaskij. Aniu mawarmis ukataipinkan. Seguramente ukachachanakaj esposa nakanino. Esposa nakapan trabajo nakapaj muy diferente. Pero Dios ajat. Akachachanakwa apte. Ministerio un kapjanyapataki. Gloria a Dios. Entonces, akachachanakapi chaja. Kan aptatapjan. Akachachanakapi chaj. Kananakja. Ukarret satakwaja. Kotarhak tapjan. Katsuñataki chalwanak. Gloria a Dios. Munat hila munat kiliaka. Sapa edadan. Porque otiva 7 edades. Sapa edadan Dios aja. Hitani ma ángel mensajero. Kahma kan aptata ukau hupajaconte, kotaro, kotaj kaukas. Taqi marcanacao kotaj. Según Apocalipsis librunja, para el chistoa, umaj representiwa, uhanukaj, marcanacaj, hachamarcapas, hiscamarcapas, ma kotampes hacer aquí. Bolivia paz, Perú marca paz, Chile paz, Argentina paz, Brasil paz, Kunasutin marca paz, Upanakaja representa pjewa, ma kotar uintat. Y kunapachatej diosaj kitanej. Angelanak, predikerenak, mensajeronak, diosaj.
qan aptatao kitan, uka qanaste, acá arro, acá mensajeo, acá palabra. Uka tupanakaja, uka kotarus hakuantkas ukamau. Hisa. Y kunapachatejua qan hakunte. Uka kotaru kaj, uka qan huayso, uka manjankipi. Hachachallwanaka, iskachallwanaka, uka qan manjaro, mishtsune pjaraki, k'ayranaka, oqollonaka, kusikosinaka, hampatunaka, ukampe yaqa umalaqonaka. Walwal amuy. Entonces acá evangelio ha, haniu solamente challwanaka aptapkite. Acá evangelio ha aptapirakiu. Kun jamás ma qanaj qotat apsuni, haniu challwakamak, hanuka apsunirakiwa, kusikosinaka, hoqollonaka, k'ayranaka. Todavía a veces aja katarinaka, katarinaka, porque yaqip humana kan utkarakiu katarinaka, serpientes, ¿ve? Kusikosinaka. Kun janos parqueñas. ¿Ve? Ukat Kupana kaja challwachikao a veces aj iglesia ngapj, pero sin embargo maho qolloskiu. Challwachikawa challwaja verdadero creyente sasiu. Challwaja yosan wawapam sasiu. Hisa. Ukachi karakiwa, hampatos, kairas, kusikusis. Pero chahupana kahani awant kanit. Kunapachatej, Diosan arunakapaj mist. Pulpitut. Porque Diosan arunakapaj chiqapuniu. Diosan arunakapaj ma kumbilium sasao leqente. Ma espadam phamao choconte. Challwaku kaja kusisiu. Pero kaukirite joqolloki, k'ayraki, tal vez kusikusichi, tal vez hampatuchi, uyaqakas tlaq'uchi, ukanakaro haniwal t'aykiti, ukathupanakaja yasta. Tihtaway qapjiw, Diosar sirviñ. Marun hupanakaja yasta, apanukutajiw. Inas hutarkut aqsi. Hanukaj marca parsarqsi, negocio parsarqsi, etcétera, etcétera. Pero challwaste, waj aptapitao, Dios ataque, con jacosesiñas. Entonces acá tukuy tiempons paispaki esquiu, acá qepa tiempo, choro, la odisea tiempon. Dios ajapayani ma mensaje, profeta aptok, kitani taptok, ukat ma qanam pham acá mensajej hacha kotaro hiska kotaro purinte ukatste apso ukatste ukaqana manqenj kunapachatej ukaqanaj katjanj ukaja haniu challwaka makikit hanuka jotkarakiwa diferente umalaqonak. Ukanakaja, apanuka tajaniu siu Santa Biblia. Challwak ukakiwa, wali suma aptapitanej. Kanastarkama, uhanukaj wayakarkama, uhanukaj mawañadorarus. Kun jacosesiñas. Hisa. Señor Jesucristo, challupin man kasin janicha. Hakasinsa, apostolonakapam, kamaskasins. Aún todavía. Wasar lugarans, pechkawanan hakanakaj. Ishchokipjan hupan mensajip. Isamart hasinste, mankata utkatapjan hupanakaj. Mais kayo kalwawaw seguramente, mamita paj, fiambre, wakishtarapchi. Ma kimsa, kantampe. Uhanukaj ma kimsa challwampe,
ma qawqat antampi ukat antat ukachallwatu Diosaj multiplique hilarquiri ukam manqaray phichqawaranqa haqinakarro wasara lugaran challwa it'anta con cosas que es aún todavía hiwata taktasin Diosaj challupin manqtasij ukat biblianki challwaj gloria al Señor todavía challwaja Diosan bolsillo pjamau challwaj ma creintero represente kunapachatej Señor Jesucristo exige pjataina impuesto pagañap cesararo pagañap bueno Diosaj Pedro roquitan Pedro anzuelo ma pjarosim kat kotar saram uka anzuelo hakontat porque anzuelo challwa katuñarakiu hanio kanakit pero de todas maneras challwa katuñarakiu Pedro geast anzuelo aptatsari ukat kotar hakonte y hasta Diosaj si ukaukir nairir challukat kataja uka challwan lakapistaram uka manqankiu qolqej ukampi humaj pagat impuesto nayat pagarapitata humats pagarakit gloria a Dios de challwa creyente gila creyente kuliaka humaj también chiqpach creyente istaja challwam sastao acá evangelio acá arro acá mensaje humaroj ma qanampjam katjtamj todavía acá aroj contej palanipx acá evangelio kaj qanam saskiu acá radio tpach isa Diosaj permite esto todavía ma qawqachallwanak katjaña Diosan reino pataki gloria a Dios kaj almanak machaq almanak claro utjarakiwer ukataipinj k'ayranaka huq'ullunaka hamp'atunaka kusinaka bueno kanakaj aniuñas awantkanit kanakaj apanukutajñapaw todavía bibliaj fuerte arso katsiwa ukanakaj apanukutajani ukatzte nina horno hakuntat nakhanta yataniwa ukanwa lakachaka t'urusiñani kun hasqarkay azukaj munata hila munata kullaka humaj challwata ti exactamente humaj challwata ti hila kullaka ojalá y challwapunismo ojalá numaj kusi kasmat esa kusi rojaniu gustkite Diosan profundo aruna kapaj claro hopaj qanar mistunis pau challwachika iglesian gaspau tal vez qochus pau oras pau pero kunapachatej Diosan aruna kapaj mist contej Santa Biblia qillqatak por ejemplo Diosan arupaj siu warminaka haniu nikut murura sipjañapakit warminaka haniu ajanunakaps pinta sipjañapakit warminaka haniu chachay sinaks usapjañapakit ukanak istasinj uka kosej kunkinar ukanak palaskitan muda ukaj nayaj simpatikaña haw uka kosej yast kutawaj umar sarawaj haniu soportkit hayu kamaw acá evangelio katjan pero challwak ukaw awant challwak ukaw Diosanki gloria a Dios huq'ulluj libir payata haniu kut haniu hampatos kairas kusinakas kuaj kutaway haniu solamente challwa ukaw Diosaroj importe gloria a Dios entonces con ham creyente itans challwapunitati hila kullaka ukamas taj diosarios pagara diosar alam q'uchma siruman suyt'am porque diosaj malon tatjamaw jutani iglesia precogesjeri novia precogesjeri
Cristón velapampe jarita criintinak. Gloria al Señor. Acá parábola. Qillqatanj. Dios akanak wasaway. Tukuyoron ajataniu. Challwanakaja maizar. Kairas hampatos sokollonakasa maizar. Isa. O cualitan ninjaraj Apocalipsis, o perdón, Mateos capítulo 13, ucanj, versículos 47. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en la mar recoge de toda clase de peces. Kairaj ñash chayu jamarakiyo qotanki. Hampatos ñash chayuakas pas hayu jamarakiyo qotangaraki. Qollonakas ñash chayuakas pa hayu jamarakiyo qotanki. Kusinakas, umanki ukakatarinakas. Pero Dios arroja importivo chayua. Qillqataq siwa, versículos 48 canj. Una vez llena la cesta, una vez llena la red, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Un amigo, todavía kakanaj haqtanitaskiw. Chayo hasta seguramente umahmantaran tata ukatsti. Kathatam acá Dios anarupaj. Acá Dios anarupaj kathatam. Dios an gloria pataki, cosisiña ni ukaj. Porque Dios todavía invitas kiwa. Según San Mateos capítulos 11 versículo 28 can Dios se hotjapjeta, uchamp karjatanaka, uchan hatintatanaka, nayao samaran churabham almanakamaro, gloria a Dios. Unat amigo, tal vez anumaj todavía Dios aro intstat experimat. Acas pa hora, acas pa tiempo humataki. Humaja katok kanyama Señor Jesucristo espere mata chimamar. Anir tardi kipan. Sé que otkaskiwa. Todavía ma kau kachalwanaka kotan haniwa anchajete. Por ejemplo, materialmente. Walja kotanakano wachalwajan otjete hanchin. Waliuk akijew. Waliuk akijew. Naturalmente, kotanakan haniwa anchajet chalwaj. Ukatwa ma'aruj Diosan shirviri paseja. Lo natural tipifica a lo espiritual. Kunaki te hanchin ukaj untasira ki ajayur. Kun hamate kotanakan sancha lwaj suficiente jeja hayu kamarakiu. Espiritualmente. Hanikiu todavía ukakamajeti creyente nakaj maqaw haniki ejeu pero ukanakatakiu akakanaj aka evangelio aka tukuy timpun. Haqtataski. Hachaqotawjaro, hiskaqotawjaro, katjañataki uka Diosan chalwapa. Y kunapa yatej taqinis katjatajani ukapa chao raptoj arrebatamiento ukurjani. Con jacosiñas. Hisa uka chalwachikaj mistanera kineu diferente la konak. Pero ukanakaj aparpayatajaniwa. Diosan arupaxiwa. Nina ornur hakuntatajaniwa. Ukan nakandapjani, ukan kaniu lagachak torosiñaj. Yakis kayajaya. His wal haninakaw.
Oqollor uintatap. Ayrar uintatap. Hampato nakar uintatap. Kosi nakar uintatap. Kun hallakiske asukaj. Pero Dios arroja interesiu challo. Si te jumach challo hasta tarde que temprano uintata o Diosar. Tarde que temprano acá evangelio jumaro katuntatam y jumach aceptatawa mar. Gloria a Dios. Aniu kitisir katam solamente acá evangelio katuntatam Dios angsta jumach challo hasta aniu resist kasmat. Challo hasta challo poniyatao Dios an reno bataki. Airasta airakitao. Kusi estas kotakira kita pais pa kotar. Kataristas lo mismo. Pocollo estas lo mismo. Chaylbak ukawa. Dios anuwa paja. Gloria a Dios. Ukamao acá programa mauka. Acá program tok manakar palt. Anipsma acá kana chalwa katuintoket. Ukwa Santa Villan kailkata. Yukwa manakaro akalwatan. Palt ani wayapaksan. Dios bendice panaya y bendice napan alma mataki. Chahwalwal amuyasim. Chayuasta gloria a Dios. De repente mainejan chayuakchit. Bueno kaj Dios an asunto pao. Dios auk unhaskani. Tukuyorong tano. Dios hal haskani. Anuali con la gran tribulación ucaro. Concilio Mundial de Iglesias ucaro manjani. Catok Janiwa 666 ucamarca. Pero Chalbac ucaste. Capaj marca taquiwa. Upaj siltataneo coyana hayumpe. Y Diosaj ucaro recoges jaraquina caoraquet. Ucao Diosan no viapaj, ucao Diosan no viapaj. Ukamsiu Dios naruna kapaj. Dios bendice pangelatana kuyakanaka, ukwahumanakar palt anipos makalwatanja, Diosan aruna kapa, akarret, kana ukatoket. Dios bendice pan. Dios ampiquia, jutiri program kama, jutiri programanwa, ukampe yaka temanakat palt serakinyane. Dios ampiqui ukamaja humanakan hilatama, Dios ampiqui sasao saniwayapasma. Dios bendice pan.
Jesucristo tatituste, según Apocalipsis 18:4 o carjamaste, akam sasao artaniptam. Markaha, misunhapham, hanhupanakchik huchloraphamti.